le zawain ka chanela kalo lom chewa hei tun thla chung thian ni sol ni masaber kan lo chuang kai le ta lomom thin hle mai chuan hei tun kar chunga news Christian news sang or khom thayang ang nan lor khom don ani a tin Mizoram chunga thil thleng chen khatte tar lang don bok ani hei van doina kara thulomam hriat tur tlat maya in awkhlum tum police den Chhanchhuak thu ani a Champhai police station ni khat thariat sang ni le som ni pali khan Champhai khopoi chung veng pakhat in awkhlum tum chu Champhai dam do in an hruaya anun na Chhanchhuak ani Champhai police atanga bengwarna ina thua soidanin Champhai police station chuan veng pakhat in awkhlum om ti report zandar sari le chan ve velan donga duty te chuan rang takin thil thlen na mun an pan ngal police an thlen chuan thuthleng an lo mut to a ni khuwa hreto lo amaran de chuan ala oma wangin police te chuan an motorin rang takin damdo in an pampui ngalani doctor le nurse ten thei top an chhuak nuwa anun nei Chhanchhuak ani le ta ni helo mom hle bai kan police te chuan noman fakom hle maya damdo in lama te hruai ngal vat lo se chuan anun nei chan man khani khel in rinom lova tin thei to palo chhuak tu doctor le nurse te thei to pan chhuak na an fakom tak zet ani nun na hlutak an Chhanchhuak ka chuan kan ngai sang tak zetani ikakan zeptel duani Christian outlook ina soidan chuan August ni sang ni le som ni pali Christian diving star Andreas Pendoloni Syriac chuan nilai ni kan Paris Olympics a bronze medal lak noi pathian a choi moi ani Andreas Pendoloni Syriac sled Lois Tolson te chuan tun chum games a British star great diving medal pathum na an hlo chuak ani medal ceremony no interview a BBC chuan an komna Andrea hian alom zia soin kalom tak zet ani soi tur hi ka nga ve hle thina ma se voin hi chuan soi tur reng ma ka hrelo te na soi wanga ham hai vek thua soi ani ro puina zong pathian hne na ka hla ne te na soi bok ani Paris Olympic atan Bible noi ni zet tan sem chuak Christian outlook ina asoi dan chuan July ni somni panga sang ni le somni pali Summer Olympic ropui chimtu riang khovel mun sang atang in fiammi officials le chimtu makte doi som pakhat zet an pung khoma French Bible Society chon chimtu te chirdan Bible copy noi ni zatan sem chuakani Christian post in tarlan danin thuthlung tharbo te chu thlonin in fiammi le chimtu adu le mamo te chir thei turin French Bible Society te hian an sem chuaka in fiam na huang pe alama rin na kong anun tharan nei thei nan ruam manani French Bible copy noi khat singli siamania English Bible sing ruk sem chhuat telani bok he Bible an sem chhuat tura hian Christian in fiam milar tak French handball champion Joel Batile Australian high jumper Nicola Olis Slagers testimony to that telani bokani Jonathan Bollet, General Secretary of the French Bible Society chuan in fiam mi ten pathian nenan in zom danan puan na hian nun akhoi hlea Bible na thole ropuizia thilti thei na hian tun lai khovela ngonga nei ze tar lang chiang hle ni ti na soi the French Bible Society and Christian Sporting Ministry rang internal Protestant Chaplain Sile Paul dang te thopuya in fiam mi te hian sem chuan na athok don ani Paris Olympic sang ni som ni pali pola thuthung thar chuthi rang ka chak ai po hluzok more than precious and gold ti abu minga man ani mi sang ni zatin chum khata baptisman changle ta July ni som thum sang ni le som ni pali Pastor Greg Glory Harvest Christian Fellowship Pastor Rongbol na chual chhozela karkal ta khan arongbol na changa piang thar zinga mi sang ni zat chuan baptisma chan run puyan nei le ta he hun ro pu hi New Jesus Revolution an vo hiala Pirates Cove California muna nei ani pastor chonal pan thil ro pui takmin ti sakle ta tina soyani Harvest Crusade Gospel Message July som ni khan Los Angeles area Anaheim Angels Stadium nei ani a Pastor Greg Glory chuan thucha asoi he huna hen tharawa nun tui hal tak mi singa zet an pung khoma Isuan hne na nun hlan thar mi sanga zet anom bok heng zinga hian mi sang ni chuan kar riam ta khan baptisman changjui ta ni nikom khan Pastor Greg Glory rongbol na wang piang thar mi sangli zanga zet chuan Pirates Cove California ve khian baptisma chanrun pui an lo nei to bok etiang mun sang thalai piang thar le har na thleng zui zel hi Asbury har na kum sang ni som ni pathum thleng lal zui zel khani
pastor chuan pathian chuan na thoro pui tak min mu tir zelani kan hriat angin harna ro pui tak mai thleng Jesus movement kumsa ka zakwa som ro ka changa sang ka zakwa som sari chowa thleng ang khan pathian in kan tong chaina changa lalpan thil ro pui min ti sakle tani ati ani tuna thalai tam tak baptism channa huni kum somnga liam ta harna thlen na mun tho khani keile kan poi ke thi te point baptisma kan channa mun khani a Jesus revolution film po kan siam na mun kha ani nge te na soyani laos rama pastor pakhat ka hlumani July ni somni pakwa sang ni le somni pali pastor thongkham filavan la achu an chen na in nung lam ar le varak an volte chowa pek line tu ti hriat lo ten July ni somni pani khan silain an ka pa damdoi in pan pui di ma se hliam tor lovina thi he thil dom lo tak hi Vangay village northwest san lo sa thlengani miswal te hian pastor hi reivak lawan bia he menu hian an silai ken chuan phorta voisari ztalule ataksa an kap ta chiam mayani pastor kap tu te hian silai ri thupna an awangin achung ten an hriat chuwa mai nan tlan bo chan manani pastor hi damdoi in pana hruai vat ni ma se chan man ani talawani pastor hi kum somli upa ni a fa te kum no pang tak tak le anu puya kal sanani laos rama hian kum sang hi somni oktobar khan pastor pakhachu tu na mi ang deuh hian tha alo ni towa tol that tu te hian thurwal pui tam takan nei bok hei wang hian chui chu an har hle ani pastor thongkham hi nam shwai tu ania provincial head of the Lao Evangelical Church LEC ani bok chanchin tha hril na konga mi thanem nga em mele iswa chanchin hrelo ten iswan hriat theinan iswa film chua konga malatu ania pastor engemaza training lo peto bok ani pastor hi khotlang hruai tu ta chon Christian sa khothila malak tale pun khom na kalpui to lo turin an lo ti fo to a sarkar thun hei tu te poinan en thlarrenga voitam takan lo vau khan to thin ani Christian sa khothila malak na kalpui to lo turin an lo vau khan fo to a ma se pastor hi chanchin thril na kong thanem ngai tak mai ani a an vau na te poisa du lovin amar tar pha tani laos rama hen sa kho zalen na dan chom ve bok ma se atakai ro chuan Christian ten chep le a Christian te chu khuwa tang no chwale anin le lo chu sakan ni fo thin open door te na laos ram Christian te chep naram somni pakhat na ani nge bokani